Naga jingkran nu menteri ke Sarkar MDA2 Bakar Mensalau Badairu ameli ke Kleriat Constituency baki brio ke Banabar Kimdei ban Muslia ban Epat hakin nong snong ka Jante Hills ban sim ya karai halo ke Jingwan ka Lintiral lala ban Saki ya ke Jingdon jingki kenhun ki balapan pau ke Jing Persa halor ke ni ke jingkran. Da ke Jing Sokya halor ke ni nakaliang ke Seng Hinyo Trap Integrated Territorial Organization Hitoru kalami Syakmat ban penrem ya ke ni ke jingkran u ameli. Habakran sekilar petai kubor ka arpnyo trik rempang arjar pusan ubat dan bok dekat presiden ulong bak kecingkan nomeli kedai ke kam kelung namar ban keno iki parado prasnam kum kibrio ki banabar kalong kebami hap setia. Nolor kata ulong bak seng kam persya pura ya ke jingwan ka Lintiral hendrai ke Sarkar India bat ke Sarkar jela kin hab ban pentri kam swai ki an ban yada na ke jingwan rung kerthep ki bar jela syakani ke jela. Ina kalian jongka itu hadian bengi iya ketuka jubab dan ke statement no kerman sela bagi menteri jongka jela uang ba unumsya yano ki banabar kaban persya ya ke Lintiral habo ya deh po Jante Hills tengina kalian ka jongi nga suka abi bandong ba kamtam ngau we ngadai na po rilom jente bodon ya kata ka jingthebot style net ka efek Nina kalian kejungi ni pendrem yu ubo keren kelung keren kena tan namar mereka benong outsider dan ni unong yaki beriau menabat yaki paradok persnam laduk song hano no kambha te ngan keren be sak saka jing persya jungi ke Lintiral kam dai 6% no kajing persya kejungi ka dai be ba idon kam syai ki an ki kanun wanra syai ka ina lain pamit ka ban te ban khom ya kajing wan rung perthep umender bat kabar grand syai instrument of accession kabala dap sayna do kan nyutri ogas ka knais pak sau pupra but skiwi issue jongka cek bendrio te ka topik jongka Lintiral dei ngap shan nai pat yur nomor delawan ka Lintiral hagani ka kenti komut kadang kham sitom bha la de pipet haga influx ngidang syam jinge nimpat don ki an ki kanun ki bobiang pada ngipet hagani ka jing pentri kam ka MRSSA ru kadang yat nimpat la aban yu te ban wanra Lintiral hakane ko por ni ngo ko bomlong ra pe khamtam hapo Jante Hills ke ai ka bajia te pipet chapo Jante Hills menta cement plan ki ba angto ki ba tray mano ba tray lot ki mender angto bun ki bambiang ki kot kisla ni alet si kata bangi da tip syairu te ban wan lady ka Lintiral ka ba ki pat ba kim pados suara kan wan kan increase ka crime kata number 1 ke increase ka jing penbun jing wan rung jing ki mender bat ye ka khai pateng ru kan don ke jing khamtam ye kini ki jongi ki bodon ki trop kali kene kat bom phat don ka tak ain ke bobiang tengina kan yang ka jongi min her samadan ngin lech ki padba ngin pensutu ba kata ka Lintiral ka banwan sini ka ba propose ka NFR kalong ka bom phat biang hakani ka por kat ba ngim phat yo ye ki an jeni kita ki ka an jong ki ka an ka ba scam kumka ILP hapo ka jela ka jumi tengah kentu sesien ki pat song jongga rilom jangka bangim dei ban yongop yo bit namar ba ti hi kini ki breu hi basdang ban pungop ki pat ba da ka pisa kan ni katai nginle ayu ya ka pisa la da ngindu no yo kindo ka siap balingan ban susu ngong yipi da ka wan ka Lintiral ki mafia ki ba pher kin wan nabar kinle i kam ki ba harukom bat saphet nok nang bakaran tengina kan yang nilai ilot ya ka rukom long rukom man dari pipet tang asam ko puno kaja tengina kan yang kisongi ngin persya be kat ba ke Sarkar India Sarkar Meghalaya hi kam ai gitu ki an ki ban te shisha yung mender dan itu esis Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya